Vamaromanedzi asigati paramendeni vari mubuso wa mbumbano ya butia mahoro awongofungudza manda politiki ka mahoro manedzi. The state is going to oppose this bail. Some of the reasons that include is a Schedule 1 bail application. One of the reasons is that the grandmother, who is still in hospitalized, is afraid of him being released. Tsengo ya muhwelelwa wa mingwaha ya fumitahe ane akoweswa mulandu wa makulu wawe yopereserwa phanda. There's not many people who sit in the position, and I know what it means to the public. Kaja mitambo rilabelesa mtambo wa box na Island Machero. Mkololo wa matsira ubadisela Mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2. Maoromanedzi asigati paramendeni ari mubuso wa mbumbano ya butia mahoro awongofungudza manda politiki ka mahoro manedzi. Maoro ya fumi akoshumisana na lihoro la yensi ka mubuso muswa wa mbumbano ya butia mahoro zwazwino lihoro la EFF MK Party Action SA ohana tambo ya ubachipida cha mubuso muswa fedzi na ozoraro tambo ikadiba yovuleya kama mahoro mana osalaho urabe chipida cha mubuso yumuswa. Kama hora fumalo paramendeni ndi ata efedzi areka mbuso wa mbumbano ya butii maro aya otangana owana percentage zikofu sumbe za zivotu ketoni mongo maoro manedzi akokolongo dijenisa kambuso wa GNU oneko ofori angakule nungo lioro lianezi la Action SA lopika ushumisa wimo halo uitela mtsiko mbuso wa GNU ori uwe na udipinduleli lioro la umkhonto wesizwe nalone lena kupfuwa onoho mose maoro areka mbuso wa GNU achikodo jena pasi na otomo shuma uskale bunja watu bari mingwa mitano ya kouda inga dana chanduko inji sienda vya politiki zine zaba zavudi kana zizavudi. Kona dziyo za mbuso watanganelano ngambra waketo za lushaka na za mavundu na ngwaha zotomo shashariwa ngadzo mingwezi ya fuminti yopelaho mtangano wa maduba mabiri wa lushaka wa amba nga mbuso watanganelano wodofarira University ya Western Cape nga mwezi watangule mahola bezi na ozoraro aungobana mbechelwa ya mulayo nga chibumbeo cha mubuso watanganelano na ohobana makumedzo shikishaho nga mahoro politiki badibikati na madzangano abadzurapo. Tsumbo zauriho na lihoro nerodofenya ngambaro yetiwao zozo no dubuni wakare kama vundu na karushaka bo Paul Mashatile vote ndolo mubuso watanganelano wono wayonendira. You will have seen our discussion paper, ladies and gentlemen, which is entitled A Policy Framework Towards Stable Governance. It makes the important point that, and I quote, coalitions are an unmistakable expression of choices that the electorate has made. Hodita iswana mbrere kakuvangano iyi sazina mahoro atijenisa katanganelano iyi anazina abupika zoone. Parties that are entering into coalition governments are only entering into coalition governments on the positions for power, for control, and most importantly for financial resources. Musi shtebala zureli mungwaba chimbidzi kadzureli ozuyambo lino shango lingadiwana likakatini arala sabana merayo ya uranga mubuso wa mbumbano ya utii. Unfortunately, should it happen and we have no regulation in place, then it will pose the highest risk, which will simply need leadership maturity in approaching the matter in the absence of regulations. And these are high-stake issues. They can make or break a country's democratic project because we are now in uncharted waters which we have not seen before. And if we can't anticipate and prepare for the future, then we will be punished and learn later. Zoraro, ubonalo sinemira yetiwa wene aranga mbumbano ya mubuso izi zikotebala zwe mahoro ngavunji achena ka ubumba mubuso wa mbumbano ya butii.
Baligi ya baswa balihoro la ANC vunduni la Gauteng bari ba khou tikedza zwa muvhuso wa ṱhanganelano ya vundu bari ba fulufhela uri muvhuso uyu u ḓo tandulula khaedu dzine baswa vha khou livhana nadzo kha vundu hune zwa katela u sika mishumo na u khwinisa zwa pfunzo. The African National Congress Youth League firmly supports the formation of a government of provincial unity, recognizing it as a crucial step towards fostering political stability, inclusivity and collaborative governance in our province. We believe that a unified provincial government guided by the principles and framework of the ANC will be better positioned to address the pressing challenges faced by our communities, particularly those affecting the youth. By adhering to the ANC guiding framework, we ensure that our approach to governance is rooted in the values of democracy, transparency, and social justice. This unified approach will facilitate the effective implementation of policies and programs aimed at promoting economic development, improving education, and creating job opportunities for young people in this province. Vhadzulapo vha vhupo wa Wellington fhala Kraaifontein ndanyana ha Cape Town bari muhumbulelwa miṅwaha ya 19 we a farwa malugana na urwa makhulu wawe hango ṱanganedzwa vhuponi havho. Luvo Ncaza wa miṅwaha ya 19 o ḓivhonadza khothe ya magistrata ya Kills River he a livhana na milandu ya urwa o ḓiimisela u huvhadza khathihi na u kandekanya mulayo u tsireledza vhaaluwa. Izwi zwi khou tevhela u fariwa hawe nga murahu ha u punḓa video yawe kha zwirathisi zwa matshilisano. Vhupo ha Wellington u tou fana na vhuṅwe vhupo fhambananaho mona na ḓorobo na kha vundu hu khou livhana na khaedu nnzhi dza vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha. Vhadzulapo vha ri dziṅwe dza khaedu dzenedzo ndi u shumiswa zwidzidzivhadzi na zwiito zwa dzigenge zwine zwo no tou bva nnḓa ha tshanḓa. Tshiwo tsha u tambudzwa mukegulu wa miṅwaha ya 12 vhe vha vhonala vha tshi khou rwiwa kha zwifanyiso zwa video tshi tou vha makhaula mbilu na kha tshitshavha. Hu khou ṱahiswa uri tshiwo itsho tsho itea ṅwedzi wo fhelaho. Young people, in particular, some of them, they just left stranded in that they must be told, how do we behave with the old person? It can't be correct whenever you have anger, you behave in a manner that we have seen that video, reacting, slashing, beating an old person. Tsengo yo fhiriselwa phanḓa nga vhege hune hangavha na tshikhala tsha khumbelo ya beili. I can confirm that he has appeared. His case has been postponed to the 12th of July, next Friday, for a bail application. The state is going to oppose his bail. Some of the reasons that include is a Schedule 1 bail application. One of the reasons is that the grandmother, who is still in hospitalized, is afraid of him being released. She's fearing for her life. She's an elderly woman. And that us as the NPA, we are opposed to the scourge of gender-based violence and femicide. Khothe yo pfa na vhuṱanzi ha uri muhwelelwa u kha tshiimo tsha u ṱoḓa u ḓivhulaha. Ndaka dzi re na tshivhalo dzo fhisiwa nga muthu a sa ḓivhei ngei Muletlani hune ha vha Zebediela nnḓa Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Vhadzulapo vha khou amba uri ramulilo uyu u ita zwa u fhisa goloi dzo pakiwa na dzinnḓu vhusiku u swikela zwino goloi dza 10 khathihi na dzinnḓu zwo no fhisiwa. Zwiito zwa u fhiswa dzinnḓu na dzigoloi fhala vhuponi ha Muletlane na vhuponi hanga tsini zwo sia vhadzulapo vho farwa nga ṋowa gudu. Vhadzulapo vha ri zwiito hezwi zwi khou anzela u itea vhusiku. Hu pfala uri u tou bva nga ṅwaha wa 2022 goloi dzi paḓaho furaru dzo fhisiwa ḽore. Zwo ralo vhadzulapo vha khou ṱoḓa vhaiti vha izwo zwiito vha tshi farwa. Around 2:10, I had something like my car moving or starting the engine. Then I woke up quickly. I went to the next bedroom. When I flip the curtain, I found that my car is burning. Fortunately enough, I managed to unlock the door, even the buckler and the padlock. I took my whistle, I took my cell phone and went out and blow out the whistle. And from look of things, after hearing the car, the suspect wasn't very far. I was sleeping at around past 3, I guess, past 3 to 4 in the morning. And then I just heard a little sound outside, like something is running, like maybe a dog is running over a bucket or something.
And then I woke up. When I opened the window to check what was going on was when I saw the flame of the fire burning underneath the car. According to information, the female owner was asleep when she was awakened by the explosion. She went outside to investigate and noticed that the white Nissan Navara, which was parked next to their house, and some property inside their house were on fire. The complainant requested assistance from neighbors, and they immediately contacted the police and members of emergency fire brigade, who managed to extinguish the fire. The motive of the incident is currently unknown. Vadzulapo vha Biori vha masipala vha dzhenisa mavhone nahone vha fulufhela zwithu ezwi zwi ḓo fhungudzea. Vhathu vhararu vhane vha katela vhatukana vhavhili vho wanala vho lovha ngomu nḓuni ye vha vho eḓela khayo ngei Motiva Scroll nnḓa ha Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Vhafu avha ndi vha miṅwaha ya 22, 17 na 16. Vhuraru avho vho lovha vho eḓela nahone ndi mashaka. U ya nga vhuṱanzi hune ha khou humbulelwa uri vha nga vha vho lovha nga murahu ha u hambela mutsi wa khuni dzi re na mulimo. Ava vhaswa vho vha tshi ita zwa u reḓa khuni ḓakani ḽa hanefho tsini dza u ḓidudedza ngadzo vhusiku. Vha muṱa khathihi na vhadzulapo a vha khou ṱoḓa u bva mulomo. Tsedzuluso dza mapholisa dzi khou bvela phanḓa. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Labour Party ngei Britain Vho Keir Starmer vha ri tshanduko i thoma zwino. Vho Starmer vho amba na vhatikedzi vhavho nga murahu musi ḽihoro ḽavho ḽo wana gundo khethoni dza lushaka mulovha zwa swikisa magumoni muvhuso wa miṅwaha ya 14 ya ḽihoro ḽa Conservative Party. Ḽihoro ḽa Labour ḽo wana zwidzulo zwo no fhira maḓana mararu na 27 phalamenndeni ya Britain ine ya vha na zwidzulo zwa maḓana 65. Tonight, people here and around the country have spoken, and they're ready for change, to end the politics of performance, a return to politics as public service. The change begins right here, because this is your democracy, your community, and your future. You have voted. It is now time for us to deliver. Zwiche zoralo shango la United Kingdom lovua nga mafhungo a tshanduko dza mbuso nga murahu gundo la ḽihoro la Labour Party. Vho Keir Starmer zwa zwino ndi vhone minister muhulwane muswa wa United Kingdom. Mathina vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Hunga vuandwa ya khothe usikale vhukati ha vhakhoro ya ḓorobo ya Johannesburg na vha madzangano a vhadzulapo malugana na mbadelo ntswa kha vhathu vhane vha tou ḓirengela muḓagasi u bva nga ḽa u thoma ḽa uno ṅwedzi. Izwi zwi khou vha hone nga murahu musi vhakhoro ya ḓorobo ya Johannesburg vho dzhenisa masheleni a randa dza maḓana 2 a musi vhathu vha tshi renga muḓagasi ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Fhedzi vhadzangano ḽa vhadzulapo ḽa Outer vha khou sasaladza vhakhoro ya ḓorobo ya Johannesburg he vha ri a vha ngo thoma vha davhidzana zwavhuḓi na vhadzulapo. Zwa zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga fhungo ḽeneḽo ḽa u fhela maḓuvha a ḓana hu songo vha na zwa u tsimiwa muḓagasi nga u sielisana u ya nga vhupo. Ro vhudzisa kha vha mabindu na vhadzulapo uri u sa tsimiwa ha muḓagasi vha vhona zwo vha vhuyedzana. No ya nga nṋe ndi vhona nga ri u sa khaulwa muḓagasi kana u fhungudza u khaulwa muḓagasi ri thusa nga maanḓa vhoramabindu ngauri vhoramabindu vha 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 tshi vhuludzesa tshelede vha tshi khou renga dzi generator uri vha kone u shumisa mabindu zwavhuḓi. Uri na maṅwe mabindu ane a shumisa zwithu zwi no nga dzi fridge, zwiṱofu, zwino zwithu muḓagasi u siho zwi ita uri vhoramabindu kana dzi owner dza mabindu vha ye vha renge dzi generator. Kha vhuḓi mabindu vha buḓeli afho. Sa tsha khawa muḓagasi zwi khou vhuyedza vhadzulapo na vhoramabindu nga nḓila. Vhoramabindu a ri tsha pfa uri zwithu zwavho zwo tshinyala kana zwiṱoko zwavho zwi khou tshinyala dzi firidzhini ngauri muḓagasi wa khou ita zwa khawa. Nga ngeno na vhadzulapo na vhone ri tsha khou gungula nga vhugevhenga ngori musi muḓagasi u khou itela zwo khawa
na u gonya ha tshivhalo tsha vhugevhenga zwo no anda. Zwino nga vhe zwithu dzula zwo rali muḓagasi u tsha tsimiwa. Nṋe u ya nga ha nṋe ndi khou vhona zwi tshi khou vhuyedza nga maanḓa ngauri u amba ngoho ukhawa muḓagasi ngo selisana ho vha u khou vhanga vhugevhenga vhuhulu hone izwi zwo dzhia dzi kebulu na zwone zwa zwo to ambesa. Ndi vhona kha vhoramabindu zwi tshi khou vha vhuyedza vhukuma ngauri vha khou ita uri vha takule ikonomi ya fhano ḽa Afrika Tshipembe i nṱha ngauri muḓagasi na wone u ḓivha u hone ḓuvha na ḓuvha. Ende ndi sokou vhona ungari na kha sia ḽa mishumo zwi khou ita uri vhathu vha si fhelelwe nga mishumo ngauri musi u si na mishumo zwi ita uri na ikonomi i se fhasi na vhushayi vhuḓali. Vhadzulapo vha Mulalani nnḓa ha Skororo vunḓuni ḽa Limpopo vha khou vhona mulandu masipala wavho wa Maruleng uri wo vha laṱedza. Vha ri masipala wo vha fulufhedzisa u vusuludza bada ya Tshigonṱiri sa izwi ya kale yo ḓala madindi nahone yo vhaisala. Madzuloni azwo masipala u pfhi wo hira khamphani ya u thivha madindi ya badani nga muṱavha. Masheleni a rannda dza miḽioni dza 27 o vha o dzudzanyelwa thandela iyo. Vhadzulapo vha vhupo ha Mulalani vha khou ṱoḓa hu tshi itwa zwa vhukuma fhedzi zwi tshi kwama u itwa ha bada. Vha ri ḓorobo vho Tseko Musolwa vho vha pfulufhedzisa u vha itela bada ntswa fhedzi na zwino a zwi athu itea. The mayor lied to the community. I remember 3 weeks ago the time when the mayor he invited the community to just come here and tell them about the road, and the community they try to clap their hand and their hands are very loud like the dusters. And now we just surprised while the mayor do a rehabilitation, and this time to tie road under Kundulashu, and they make it by hand. So we expect to make the new one as the mayor said. This road is affecting me as a person with disability because if I'm from town, they left me at the T-junction of coming here at Mulalani, my village. So this is affecting me very much. Murangaphanḓa wa vhadzulapo vha ri vhalanguli vha masipala vha tea u vha ṱalutshedza uri hu khou bvelela mini. They are putting a new road on top of the old one. And then if we check the history behind this old one, there were not machines or equipment, a proper equipment to build or to make this road. But we are surprised now. Why are they putting a road on top of an old one, which was not made proper? It was made by the community. Vamasipala vone vari vachena khaedu ya masheleni. We have embarked on a program of rehabilitating Mulalani access road, which is 10 kilometers, but currently we are doing 5 kilometers due to budget constraints. The road has been riddled with potholes, so we are fixing those. We are rehabilitating the road so that it is of better riding quality. Vhadzulapo vha ri u kondelwa ha masipala u vha ṋetshedza vhuṱanzi kana mivhigo nga ha thandela ya bada a zwi tshimbidzani na maitele a muvhuso a u vhea vhadzulapo phanḓa kana zwino vhizwa vhathu pila. Randani Raliphaso, Mafhungo a SABC, Mulalani. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rand 22, bondo ndi 23 rand 31, euro ndi 19 rand 70, pula yone ndi 1 rand 34. Mikovhe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,380, platinum ndi $1,029, oil songo kunakiswaho ndi $87.48 nga faki. Muṅwe ramabindu u khou tou ḓivhonela nga ene muṋe zwivhuya zwa u kungwedza bindu ḽawe kha zwileludzi zwa vhudavhidzano nga murahu ha tshifhinga tshi sa swikiho na ṅwaha musi o ḓithomela bindu ḽawe ḽa dzidugu. Muthomi wa bindu iḽi ḽine ḽa pfi Tall Tema o ḓo kombetshedzea u ṱoḓa fhethu hulwane ha u shumela hone. Fhungo ḽa ramabindu uyu vho Thamia no Ntsikelelo Mukwena ndi fhungo ḽi kungaho nga murahu musi vho wana nyaluwo ya bindu ḽavho nga tshifhinga tshiṱuku khathihi na u shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzano. Muṅwe muṅwali uri u tshi vhona mufumakadzi o ambara dugu unga u khou vhona mukololo.
ndi ya lwendo lwa vhothamia no ntsikelelo Mukwena lwa tutuwa hone. Vho Mukwena vha ri vho thoma nga u ṱoḓana na dzidugu dzo no rungiwaho vha sa dzi wani. Vha kona u vhona uri ona tshikhala tsha maraga wadzo. Vha thoma u shumisa nyanḓadzamafhungo dza matshilisano kana social media u vhambadza bindu ḽavho. Vho thoma vha tshi khou shumela hayani vha tshi khou tou ḓigudisa online. Musi ho no vha na mupfuluwo ya kha digital nga nṱhani ha nyaluwo ya thekinoḽodzhi, vhunzhi ha mabindu maṱuku a khou shuma online u itela u fhungudza vhunzhi ha dzimbadelo u fana na rennde. Zwa zwino bindu ḽavho ḽi na vhatevheli vha zwigidi zwa ḓana fumalo online ne ḽa vha tshipiḓa tsha maṅwe mabindu maṱuku o bvelelaho. Vho Mukwena vha khou ṱuṱuwedza vhane vha khou tama u dzhena kha zwa vhubindudzi uri vha thome nga zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha vha nazwo. Mukapteni wa Springboks ya Kolisi uri mutambo wa matshelo wa dzindingo na shango la Ireland luvhanḓeni lwa Loftus First ḓoroboni ya Pretoria ndi wa uri vha tsireledze vhuimo havho sa yone thimu i re nṱha kha vhuimo ha u thoma ḽifhasini. Kolisi uri ndi zwa ndeme uri vha kunde Ireland sa izwi ḽi ḽone shango ḽi ḽoṱhe vha sathu ḽi kundaho. It wasn't easy or hard. It's just, I think, it's obviously a huge honor. I think I say that all the time. There's not many people who sat in the position, and I know what it means, like means to the public, but I know what it means to the group as well. Like I said, it's really true. Like anybody can step in and be the team leader. Like the guy, obviously the guys that in the leadership role, like a guy like Bongi has done it, Eben has done it, before Peter Steff has done it. We all have roles to play in the team, and that's what makes it easier on playing white on the field, but also there's stuff off the field as well, the way you carry yourself, and the way, because you're basically the ambassador of the team and also of the country as well, wherever you go. Ubva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana khavhe avhuḓi na mafhela wa vhege avhe avhuḓi.